mano en jotelo mawuok e imbo mar piny Kenya jo Uganda magwaluya mondo riwre kaachiel mar sira achiel kuomgi mondo mi obi ota piny Kenya e kinde mabiro ka giloso gwenge mag Luanda e kaunti ma Vihiga. Jotelo golero dwachgi mar keto tenge pogruok mag siasa mosenene kind jotelo kendo miyo Uganda go mondo mi gibede e achiel. Bende gikwedo paro mar chik mar komenda mag 2024-2025 ka giwacho ni en gino mabiro hinyo jopiny e yor solo suru. For us to make a difference, we must work together. We must go out there and talk to other people. Huyu Mera amewaambia hata tukipata kura ya Waluya 100% in one basket bila wengine, lazima tuende hapa kwa jirani zetu wa Jaluo tushirikiane, tuende Rift Valley tushirikiane, tuende Central tushirikiane, kila mahali ndio tuweze kunawiri. Wakati umefika wa kuhakikisha sisi sote kama viongozi kutoka sehemu hii yetu ya magharibi tunaongea kwa sauti moja bila kuzingatia tofauti za vyama vya kisiasa. Ile miswada ama proposals ambayo itakuja kuweka taxation juu ili iende kuumiza mwananchi wa kawaida, bei ya maisha iendelee kupanda, hiyo tutakataa, na naomba wabunge wetu wote tujiunge, tuongee na wananchi, na tukifika pale kwa bunge tutoe sauti yetu, na najua rais atasikiza sauti ya mwananchi.